Dobrodošli. Danas za vas radimo rezime avanturističkog filma iz 2018. godine pod nazivom Alfa. Prije 20.000 godina u praistorijskoj Europi mala družina lovaca na čelu sa svojim vođom Tauom spremaju se napasti krdo stepskih bizona. Oni prave zid kopljima koji tera bizone da skoče sa litice, ali trojica od njih ostaju pozadi, a jedan bizon se odvaja od krda i juri za Tauovim sinom Kedom. Nakon što ga divljački udari svojim rogovima i odvuče do kraja litice, baca ga dok Tau pogađa zver svojim kopljem. Sve ovo počine nedelju dana ranije kada se mladići iz plemena takmiče svojim veštinama u izgradnji koplja. Jedini koji uspevaju napraviti koplje su Keda i njegov prijatelj Kappa. Oni će biti odvedeni na posljednju lovačku ekspediciju pre zime. Kao deo rituala koji ih sada označava odraslim, drugi muškarci ih pretuku kako bi shvatili da će bol od sada putovati sa njima, a lokalni šaman ih blagoslovi uz logorsku vatru. Kasnije, dok se pretvarao da spava, Keda čuje razgovor Tau i njegove majke Rou. Rou ne misli da je spreman za lov jer je vođen svojim srcem, a ne kopljem, ali Tau veruje da Keda mora naučiti svoj deo i dokazati se plemenu. Sljedećeg jutra lovačka družina odlazi nakon što se opraštaju od svojih nemilijih i dobiju šamanov blagoslov. Rou čak daje Kediju dodatni komad krzna kao znak sigurnosti. Grupa počinje putovati prateći svijetu stazu koju su ostavili njihovi preci, koji su također napravili niz skulptura na stenama kojim ostavljaju trag, to je stručne slike na kojima pokazuju smer kojim trebaju ići do lovišta. Tokom putovanja nailaze na drugu lovačku družinu koju vodi Ksi, Tauov stari prijatelj koji je nedavno izgubio sina. Obe strane tada započinju putovati zajedno. Kad god ima priliku, Keda se pokušava dokazati svome ocu, ali nije u stanju zapaliti vatru i ne može se naterati da ubije vetra koji su drugi muškarci zarobili, pa se osjeća neuspješni. Jedne noći dok jedu uz vatru čuju buku iza sebe te brzo skoču u odbrambeni položaj. Ništa se ne pojavljuje pa se brzo opuste, što se ispostavlja kao greška jer pećinski lav iznenada iskuči i odnese Kapu kako bi ga pojeo. Sljedećeg jutra muškarci prave statu od kamena koja simbolizira nečiji prelazak duha u zagrobni život kako bi Kapi odali počast. Putovanje se nastavlja sa zaustavljanjima samo za odmor i lov. Jedne noći kada pronađu sigurnu i veliku pećinu za spavanje, Tau iskoristi priliku da natera Kedu da istetovira sazvežđeg baš kao on, tako da bi uvijek pronašao put kući. Potrebno je puno dana, ali na kraju pronađu trag krda koji ih vodi do stepskih bizona, što priču vraća na početak. Dok pada, Keda se pokušava zadržati za oštri deo litice, ali se okliznuo i pao na drugi deo. Prilikom pada slomi nogu i pada u nesvijest. Očajnički želeći da spase sina, Tau se pokušava spustiti, ali njegovi drugari lovci ga zaustavljaju tome i ukazujući na to da je prekasno. Dok muškarci donose sanke kako bi nosili bizone, Tau ostaje na ivici litice plačući. Sada kada su njihov lov podelili na jednake delove, Ksijeva grupa odlazi sama kako bi se vratili svojoj kući, tako da Tauova grupa ima posljednju noć kampovanja sama pre nego što se uvere svog vođu da je vreme da idu dalje. Sljedećeg jutra Tau gradi još jednu statu dok mu suze teku niz lice. Mnogo sati nakon što grupa nestane, Leširno sveti na Kedu i pokušava se nahraniti njime, što ga natera da se probudi i nakon toga baci pticu sa sebe. Keda shvati situaciju u kojoj se nalazi. Vuče slomljenu nogu dok se pokušava spustiti, ali nema dovoljno prostora za koji bi se mogao zadržati i na kraju ostaje visući. Ubrzo nakon toga nailazi i Oluja. Počinje puniti tlo ispod njega. Keda se pomiri sa onim što mora učiniti i otpušta svoj stisak te ponovo pada u nesvijest. Kada se sljedećeg jutra probudi, kiša je prestala padati, a poplava je nestala. Nakon što je popio vodu iz bara i zavezao povređeno stopalo, Keda se polako vraća na vrh litice gdje pronalazi statu koju je otac napravio. Keda isfrustirano šutira statu kada shvati da je ostao sam i da mora sam pronaći put kući. Počinje putovati sam. Hrani se bubama, puni svoju torbu iz bare i penje se na drvo kako bi noću udobno spavao udaljen od predatora. Kada čopor vukova pronađe usred dana, Keda ponovo trči do drveta ubadajući jednog od vukova, ali ga vuk zgrabi za nogu pre nego što se on popne na sigurno. Ostaje na vrhu stabla sve dok se vukovi ne umore od čekanja i svi odu osim onog kojeg je Keda povredio. Priprema koplje da ga dokreće, ali se ne može naterati da to učini, pa umjesto toga ga odlučuje ignorisati, ali Keda ne može ni to da sluša jer vuk cvili od boli i to je previše za njega. On odluči da mu pomogne i zaveže mu njušku kako ga ne bi ujeo. Podiže vuka i odnosi ga do jezera kako bi mu očistio ranu. Nažalost, ni tamo se ne može odmoriti jer su u blizini hijene, pa Keda odluči da opet nosi vuka do pećine gdje mogu sigurno spavati. Sljedećeg jutra Keda pronalazi posudu i koristi je da bi napravio biljni melem koji nanosi na stopalo dok se vuk uspeva osloboditi.
Vidjevši kako se vuk ponaša, Keda odluči za njim podeliti vodu, što vuk konačno prihvati, ali sa puno režanja. Keda mu očisti rane krznom koje mu je majka dala i deli crve koje je pronašao sa vukom, ali crvi nisu dovoljni, pa se Keda konačno odluči za svoj prvi ulov, to jest ubija zeca kamenom i čak uspeva zapaliti vatru da bi ga ispekao. Vuk mu pokušava uzeti zeca, ali Keda brzo odgurne prisjećajući se lekcija o liderstvu koju ga je naučio njegov otac. On uspostavlja dominaciju tako što prvo jede i hrani vuka nakon što on završi. Koliko god delio hranu sa njim, vuk mu i dalje ne dopušta da ga dodirne. Zima se bliži i Keda mora pronaći put u kuće pre nego što padne snijeg, ali misli da neće uspjeti bez svog oca, ali ipak mora pokušati. Nakon što je nabavio dovoljno zalihe i borio se sa vukom da vrati svoje krzno, Keda napušta pećinju i počinje svoj pohod osjećajući se frustrirano jer ga vuk neće prestati slijediti bez obzira koliko mu on puta viče da ode. Keda odlučuje i prihvati vuka kao svog novog prijatelja. Na putovanju čak ga istrenira da on dođe kada mu ovaj zvizne. Njihov prvi pokušaj lova su potpuno propali, ali nakon nekoliko pokušaja uspevaju pronaći način da se sinhronizuju svoje napadi bez previše truda dođu do svoje žrtve. Noću Keda još jednom proverava da li idu u pravom smeru koristeći tetovažu sadržaja na ruci, a vuk počinje spavati pored njega, čak mu i dopušta da ga dodirne kada je stekao njegovo povjerenje. Nakon poslijepodneva po odrevanog jezeru, kupujući se i loveći ribu, Keda odluči dati ime vuku Alfa. Njihovo putovanje traje toliko dugo da ih zima konačno sustiže i snijeg počinje padati. Jedne večeri dok su jeli uz vatru prilazi im čopor vukova za koje se ispostavilo da su Alfina porodica. Znajući kako je nedostajati voljenima, Keda govori Alfi da pođe sa njima i sada je ostavljen sam da nastavi putovanje. Kako vreme prolazi, snežne oluje postaju sve češće, tako da Keda ima poteškoća da putuje sam, pogotovo kada sanja o svom ocu koji dolazi kući i prenosi loše vesti njegovoj majci. Nakon nekoliko dana hodanja kroz jednu oluju, on nailazi na Alfu i njen čopor, ali kada potrči prema njima, led mu se lomi pod nogama i on pada u ledenu vodu. Dok mu majčino krzno i ostale stvari plutaju vodom, Keda udari nožom u led i uspe ga razbiti taman dovoljno da ga Alfa izvuče. Njih dvoje ponovo počinju putovati zajedno, a kasnije te noći Keda zaspe grleći vatru kako bi povratio malo topline svom telu. Nakon što su napredovali još nekoliko kilometara, nailaze na otiske tragova koji slede do kolibe, ali nažalost vlasnik se zaledio od hladnoće te je mrtav. Nažalost tu nema hrane, ali Keda zgrabi luk i strelu za lov ignorišući Alfinu zabrinutost zbog iznenadnog iskašljavanja krvi. Nešto kasnije par se nađe između stena dok ih hijene prate u oluji. Trče dok ne pronađu pećinu u kojoj se mogu skloniti. Nažalost ova pećina nije prazna. Pećinski lav je tu i ne okleva napasti. Alfa se žestoko bori sa lavom dok Keda stavlja strelu na svoj luk koncentrišući se kako bi pogodio pravu metu. Uspeva ubiti lav i spasiti Alfu koja izlazi teško ranjena iz borbe. Kada se vrate na vrlo sporo putovanje u sred snežne oluje, nađu skulpturu koja označava sveti put, tako Keda shvata da su sigurno blizu kući nego što je zamišljao. Sa tek stečenom snagom dobijenog iz očevog vjerovanja u njega, Keda se budi i ponovo uziva Alfu noseći kroz oluju dok se konačno ne vrate u njegovo pleme. Niko ne može verovati ono što vidi, a Tau počne da plače da govori svom sinu kako je ponosan na njega pre nego što je odveo njega i vuka u šatru da bi izbrinuo. Nakon što je Keda izlečen i nahranjen, šaman pregledava Alfu i ubrzo shvata u čemu je problem. Alfa je trudna i upravo će dobiti mlade. Sva mladunčad su rođena zdrava i sigurna, a pleme ih dočekuje kao deo porodice. Godinama kasnije, kada mladunčad odrastu i postanu pravi odlasli vukovi, dodeljuju se lovcima kao partneri i odvede ih u sljedeći veliki lov pre zime. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, upalite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na